chere ohene a wodwere konkan wodwere ne manfo se enyam bia ka ono de se na wododo na mpanyimfo ba hai na doctor beneme na chese ye obi e wa o se goodwill se menya kwanya se me ne doctor bimpon behia hwe se wunya kwan se wo ba se wo be campo se utumfo medical team no make a home bi and no alone I say your friend is saying we are no na ye den sato aha hayo na obenya so don sato wetru mfacho hayo ya wadafu bia o hospital na wase o ko ese na nurse for say that okay o hwe no wase o ko ba wase obese da petras ayare bi asako ebi dey okay say kro omai ohene baako pe na wo kan medical team ho me see chese wona ankasa no obenya nana mfacho awodo fato sa menye ntiro nana ohote say nana so awode na yesi nana no yi thermometer nana mami fansho hana me wabi ena ya yi social media be enya ka all the handles biano nipa na be koso ti de ne tenti nyina se eye manage sende de menya kwanya na yewura nyame adom no de be sere ne se nyame a ono ankasa esom no na on toto na se ni di bia nyina achi wode obuo ni di man no nyame ma ne kwatenten endime Solomon nyansa wode dom no nsama kase a bro ni pa adwene so na wode dom no na otimi eso mu emma asundwie ma omai na atrako ba bia na ye wo ya asundwie na nsama hodo a bro adwene ntia se so beba otimi kama akoma to yem no saa wodom no ni nimdie no nyame ma na mroso won ndi nkwatenten men na won dom no na hemfo a omoso boa na obo abaso no abo na henkwa abaso hwede omo yese cameraman no chese obi wo kra na ka won fi enso so wadane ama bebre di kire yen se bia bia wo bia no manipa ho hia say adom ti yamisha me da say Mr. Isaac Amua editor in charge the New Trust newspaper ono ena atene kama revisa minute pa hene na adu say atwene ampem atwetwe nkomo mene former EPA boss Honorable Henry Kwabena Kokofu enso atwetwe nkomo MP for Bekwai ono anso na first deputy speaker of parliament Joseph Oseusu Joai Sane nyina friend ono so na atwetwe nkomo and I'm the director of forestry commission training center nana we former deputy regional minister Andisi Breno Honorable Andiokran so akasa CEO Adinkrapa Ibrahim Osemen Samina akasa Ajako Kofi Adu Kumawu Doctor na akasa MD Ghana Post by Sosako from Nakasa. Now, Dr. Eric Bimpon, lecturer, Pires University and Akaf University. Doc. Kofi. It's Otum first birthday. I'm say and then Nanasha I'm say wana. Nanasha no. Me sorry the first post. Me na me kai. There's a first poster about me WhatsApp. And I'm who say Nanasha. I'm say Branty wana. When I say so no. On a set time no time beating. Beating. Time beating until when you're acquainted with no say Ghana time. I say about an Ajubena no or pair from an agent say we are on that time Casabra nothing about I will bear for 5 o'clock. Now by now it is what the copy. The man of Cobasani country say or Danica. Na oba Ramadan nso adana ba me medano kokwem oba nso amafo nse dan hu ni yie sa eno nso nye ni na make Canadian dollars not bad oba na fast odi ko abochi chese boni a waye no no odi ko abochi ko abochi no odi ko no ho na ha me ni ya na say oh nya ibia no ye etwisi dis na ba yo ese de mehu say nana shampa auto petrol nso na say wo ne tia no no nse do WhatsApp no pa so debi say no say no ase ni ma asesa untumi na sa asem de akiri de be ka WhatsApp ohene ai awodei
na ka won fan kun kom na asem fa na asem na champion for chia te sen na sha te sen ba ma je so o champanyanko pada o twedia pada romampa na mo wa kakra se ne ye wo hene awda nti no na sha dia nka me mam kura nyame ne na me na ai wadom me nsem fata edua bi hu mire me mam kura na ye wura kura nso sei sadia mutafrache me mam cameraman kura hu hian nti de wo nti enna no de nka dedication ye yewura se we no obi a wotie bia be hu se meji atum because o pe bia adwane afa wo de meba ho aden na bi sa wo hwe atitire ne ntina wo no mo akasa fa yewura na doctor mo aka se atitire ne ntin no na nyame aye na dom na wo no ene wo tio ye wo show no so ne na wo ka bi eno ye ntina me ka se no na sha din mam o ebam medem afro wudi mam medem afro ene yewura na dama me se me tia no ne din krapa be ma se me se kasate metipa na mabana me na sha e kaso Africa na daba woni be na maye doc Kovi, yes for the first time in the request is a producer come on and dia omuntwa me mfonyini because ene ye da ene ye da soronko open studio picture pa studio picture umza me request mon frère kumani mame kumani bra me sumano kumani kache special request and the doctor so open studio picture from no mefa on my friend studio pictures is here in commemoration because of Otum first birthday and ye da soronko e my brabo that's for now what one where you were streaming so never stream for bia go fa say me kwachancha ate se me na enne nim do betu akasa Otumfo edi no mfie aduoso 9 na menya akwanya se me metena mantra ba bia se ohene noa radio station ena wama me kwan se me so me mekasa na me proud say ena ye monyam hye ma me say me so menya sa akwanyan ewura sa adan mu nipa bebrebe broso se gomberu akwan sa ekwan tia we mu no narrow gate no asantima kakrakai na no oho for by some guy for na me ti ho no mu bazu obia na me hye nchechire bi mu me hye obisi ase epo bi mu na efuofie ba kwambe mpo ba nyame ayebi na me hye be bia me free ni nnese mete ase me beka ohene kese na woda ho asem na